Mere teo kalla da mere bar bella jo da mere teo kalla da mere bar bella jo da mere bar bella jo kala mere teo tana kire kure tiriyo kire kuri tana kire kure neba ni teo kalla da mere bar bella jo da mere teo bella jo bella jo bella kure bella jo ni bar bella Be matek penel matine wano jolo uno weng moti wa Kenya itar palo TV penel matine ko alega won moti wa Kenya ni bedo matwini te phone matine phone matperte tar palo olto otote o wa kujo chako lo kedan mapigitego tine watieke lo pa Prime Minister Ker Kwaro Acoli. So, la dit Prime Minister tieno bekelo phone mapede borwa madog lokom te Kwaro Acoli ki phone ma akitung bore yin mati wa Kenya kala pin ma kan tie bot in nane yugla pen ane itwalo du borwa ka ini wa kwa chero kamala gamra mnonge ka kam ko ram gamne wa gama ko bena chor la bombalo chawa. So, la bombalo kar wa chero kenmo ko dan kan bien pen phone po mer wa chaka wana rio wanene wa chao ma wa duong. So, wabicharo winyo we achiel maka wadugu che waneno ket me yaba program matin nene peka wachero kamo like and share our page. Thank you so much. We want to move actually what Jolly Mountain, la Bolaya, Gandongan, Alanogan, Tikwa, Jolly Mountain, Duju, Gandongan, Anogan, Tijuna, Jolly Mountain, la Bolaya, Gandongan, Anogan, Tikwa, Jolly Mountain, Duju, Pula Pula, Gandeo, Gandon, Jolly Mountain, la Bolaya, Pula Pula, Gandeo, Gandon, Jolly Mountain, Duju, Billy Willa Willa, Gandeo, Gandongan. Kamaki moro bela yejo tia waka madiri kuona kamaki biira ye kum madiri kuona ungaro beni timjon milongeo ya digandongan titino nen karo beni rock kujacha milongeo ya digandongan ungaro beni tim milongeo ya digandongan apuri mo wala jamu nera maraba remo betlo apuri mo wala jamu nera maraba charo lo bacholi ba un garo beni rock mero ngeyoba kina diringa tangeyube un garo beni tim mero ngeyoga benya runga tangeyube nan garo beni rock mero ngeyoga benya diringa tangeyube nan garo beni rock mero ngeyoga kina diringa tangeyube gandongan no gantina joli ma jeli bolaya gandongan ala no gantikwa joli ma jeli nduju gandongan ano gantikuna joli ma jeli bolaya gandongan ano gantikwa joli ma jeli nduju di pula pula wa gandeo gandon joli ma jeli bolaya di pula pula wa gandeo gandon joli ma jeli nduju di bini wila wila wa gandeo gandongan Latinga, big up to Kenyara legacy there, and the big all talent music. Yeah,
chwega Pina wanga rock loyo wa Ya wanga Pina chwega rock loyo wa Gangi yuba ya de tino wa Owo mone kinyewo Gangi yuba ya de tino wa Owo poga kinwa Gangi yuba ba karana Owo mone kinyewo Gangi yuba ba karana Owo mone kinyewo Jolly Mountain, La Malaya, Dandongan, Alanogan, Tingwa, Jolly Mountain, Tinduju, Dandongan, Anogan, Tinjuna, Jolly Mountain, La Malaya, Dandongan, Anogan, Tingwa, Jolly Mountain, Tinduju, Dimbola, Kamwa, Gandeo, Gandon, Jolly Mountain, La Malaya, Dimbola, Kamwa, Mamdeo, Gandon, Jolly Mountain, Tinduju, Dibini, Willa, Kamwa, Gandeo, Gandongan. And what you're down to Juma Tino take it. Okay, any even la winter when a gang don't gang, and no. What for your borrow baraka choma be. Borrow your name. A team of bear. Yeah, but Dana, or do you get together? Yeah, for him. I think you can take a temodonio and never take a year, but man up and no mat right. One and kong job ga take a journey ke take a bien mo Alfred oko and makome la mera Joyce put pe ya o Enti yo bene. tie o bene Free come on. yeah anyway pinian matini na waje we watie ke phone mabe ke log mabe ma ke bot Prime Minister Ker Kwaro Acoli matine and beru ke wildlife itar peluka ene kilok mamega mauloko. Now ikin one panelist ange jumengen konti la pen mapol ma agi bodan ma wako ki one man ken waka ene ke konti wa winyo gi mo ma la diro wajo cheno to mero clarification to wa doc chen bodan me penyo ne ya ka ene ni winyo wajo kire ene gonyo wa kanba nene pe luor wala pen monyo comments my can you make duolo chen bot and ugam borwa so kimo pol karne aneno video pa juma chela orwenya ko endo but gidugo gerban gidugo just grace udugo just aneno but video tiga tano waya tien inga wang ben mer cham kan mer bere surprise kay kano gene Ker kele pikabu dan be just en barangere tiga winyo tiga yubre bana now bogolok matin en I watch you and pikabu en no, yeah, no, what we Martin Wacher ye local Prime Minister Ker Kwaro Acoli malok timatera da look tino be maro pink and in my walk in paying kel sharing this video or board down mapol we go win look and kai in particular pen and actual pen or what kind of now you make one but Prime Minister so aneno me ma diet put up ko be amio tal bot Caesar ke moto wadano chaka wa lok matin ke mor jolo lwak mapol mati wa ko share video en rati ya na po un video po to altar po lu me mi wa karatin na po un video me joining one thing wang orong en ubeda gonya me ko win jamu go ma ti fajo iro wa ke ni wo win lo Ker Palu pe ka gwenye lok mo petek eno ka penyo gin yange no punye ti ipanol kany le ti no kwan ben ti ipanol kany ti ko ka wanywa loke ata wo bi kelo nyang mabe ikita chuli timo ke jami
ana poe un tuju obedo gonya kita wacho kede ni ene peka gwenyo lok matete ento kala lok mano konyowa apoe to twan Be mate. Na kama balo karo wachiro winyo video tie la keremone lo ka premise che yo hotel la keremone. Now bere gonya nene no ya marmo nene ikaro norso bero ping ka chap ka kamera mon karo norso ye. Aya wachiro waneno Afoyo tutwal iniro matini an benado tema tie yup mete kwaro man kono tar paluo TV ene kelo botu tini watiki dano mapira tek I ke kwaro pacholi man enini ladit prime minister me ke kwara choli now niro matini wan wamiro wa peny prime minister la peny maduong chidong mafut pia wa peny maduong an America jole officially ana jole matek total la dit prime minister be ana fohe jola yup man kit maki wajo anya ambrosula ati prime minister me ke kwara choli ya ati atera me gamo la peny mogo mano wono mero penya Poj madit total la dit prime minister chamu kene kadong wawe prime minister ki leba chole kono no wagonyo ningo ingeo kit malobo don kede ti jami mapol ma bino mede kom kit ma wano nyang ki jami kit ma wano kwa kede kit ma wano tiyu ki jami ti look ni prime minister matia ti kai neno uchon ki chon uno petie ento jang teach makonyo ko ruot mapapat I Acoli no gitie pien kai neno momot I bino ni I ot kala chele ti won kom mekal Ike chele ti won kom meke ki committee mamege won kom me committee mamege won kom mekal ti ki committee mamege ti tugi be weng papat kidong jang tit mukene bene tie makonyo ko ruot chalu ludir kuo ki ludir mukene weng gitie dong lokman ni prime minister ni ubino pi kit ma me achiel mir me kupe ki dul mapapat ma ke machalo ke Acoli kupe kere chalo gamente chalo joma miyo kony yo mapapat dul mapejenge kom gamente luwang gamente lobo mukene mapol mapapat ma titugi tutwale pol utire ikom kit ma ke te kwar beti ukede ento ikom kit ma dul teach wa ke wat kile mono kit ma the formal structure of government of institutions ti ukede mono kit ma ki wajo kede ti wek one nyo Acoli ubet ki yo me kupe ki dul machalo mono donc no ni pire tek ni du jang ke kwara Acoli makiluoni ma ite prime minister obedo tie ma gen gi tiu gen makile mono kiluoni technical and administrative functions me ke chip me ario kai neno momot mpingo prime minister Pierre Tek gwakoni bi penyu be la wiruodi kit ma Acoli dongu yonge kede ke ma papat o yonge kede inoni kono paibona paicho paira palabek padibe koj wengu yonge kagu katiki ngarachiel ikingi ruarachiel ikingi bebedu la wich now rot enu ni miero bet ki dano ma en tiyu kede
ineno mape gwak a bene ki kene dano enuni miero bet dano matiki diro metit ko di tit pa mono ni pien jang tit mu kene ma ene bitiu ku lu miero ini ti malupe ki tit pu ki ja gena kit chek pa mono ki dong bene mieri kupe ki chek achuli ti metani ko di dano enuni betie dano enuni miero do bene lu tich magitiu la ko di tich enuni o wero prime minister tie ci ana mer wacho ni jomu kana wai prime minister obedo la o parwat munu nying jo kana wai kono ci ana lego mani danu gunyang ni loki prime minister ni kit matin tikere obedo welu ya choli yeah for tutwal in ma furi gwar chaw nena wa nena wan wati I tarpa luo man kono yup mete kwaro ma pier tek wan wa peny ka wa no opportunity ka man chitine wan wati ka penyu prime minister la peny maduong madong ikien la peny ma wan be chere ye en wan mer nyang ke kwara chule ni kachi ke wai kong dong ke tiet kong ke kwara chule obedo ngo be kita nying ke kwaro acholi chimo kere jo kene kile mono kiromo gonye ni the cultural institution of Acoli but weku winye chalu gien pa Acoli ben ke kwaro Acoli now kai neno momot ke kwaro Acoli beno bedu welu ya Acoli dano romo pien yam ki wai ke mu bedu tie uno tiki nye mapapat ke kwaro patiro ke kal kwaro patiro ke kal kwaro tiak ke kal kwaro palabek ke kal kwaro paibona ke kal kwaro padibe kumeno no tiki nyin kaha now ikare madong kinoni Acoli kine peramo kare man be ubedi mwaka alibario ki adek amiro wachi mwaka alibario ka adek chero kede alibario ka beach ene ruodi gogore dano romo wachi to chon muno la loyo mabeni tie kono uno pe goro wi Acoli la loyo mabe pe obedu ke Kal Kwaro Acoli la loyo mabe obedu yupa British metoro ke pa ke Kal Kwaro pa Acoli neno chidong gien gutamo ni miero gien gi ket yup ubetialu palo laga ento miero chero chop miri tugi pien ludiro kwaro te kwaro ruodi Acoli ikare mu magien gutemu bini ya Acoli gujemu ikomgi pilokom ngom inero o wero la mogi gujemu winyu ni la mogi rebellion awi ujemu inero ke mako kitero wa kololo kitwe kunu chidongien guno ni ruodi Acoli kikit ma Acoli kwa kede unogi tek ma miero ki tu kero gi chiki chako toro kero pango pa ruodi Acoli ka chele ma kono guwek ni keo dong kit muno tikere gutoro be nyinke o gulako dako county iwinyo dong road money ni road county kamunyo ma winye kedgi ki kobo ki kene ki teri kamukene ka ini ruot te kwaro ruot ki kome ruot Acoli ni ma iwinye ki British ye tich kedgi pegi weko ini keni gi kobo in gi teri kamukene
kama duoni pe bene itiyu mir pa British pe itiyu mir pa Acoli la lo won aya gu kelu gu medi kome ruodi kalam aya la lo ruodi mu winya ki British ki ruodi kalam ena la lo mabe Mono kit ma British no guk yobo kere ti eru ni pe obedu lutela te kwar pa Acoli mono ruodi kalam gidong ruodi kalam ki ruodi gene ene ino winyu ni adon Pilipo muka no bedu ruodi eno gen gu ye ki le mono ki wai collaborators gen gu ye tit ki gene magu kwero tit ki mono pole ki toro kero tugio en genu wero British e kar ma dongu kero ruodi tugi ruodi kalam ki gene dongu meyo kero metoro kero pa ruodi Acoli gunne ko kwan pa luteno pa ruodi o wero kom kani neno luteno pa ruodi bene gunne ko yo me ko tugio mayam dano jogo jami ganga ruot ki ngo gini wengu kero tero so ruot dong udoho dana ta ci dong ikare magamente enu chako lok me rocho ke i Uganda chake mwaka alibario alibachiel mia bungwen ki pier bungwen wiario chero kede malo endong Acoli gu chako rocho ke mamegi mapapat ento ni o wai mwaka alibario ka dek uno fot gu keto machele Acoli ci donc gen joma donc rojo ke mamegi gu wai wan wek duan wa beradi achiel mir wanong ke wa bet bene achiel machala Acoli ma wan weng wa gore itere bedu chalu ke kwaro Acoli ma wan weng wa gore itere neno endong lok me la wiruodi bino anga amado bitelo ke kwara Acoli mier gi ye la wiruodi ikingi la wiruodi manyote ni ikin ruodi betelu yer pop yinge ni pop nga ma yer kadino leken wa bishop yer la wiruodi bene ruodi ke kene yero gi bedu pin gu bedu pin gungine ci guwai ngati ene bi bedu ngata ciel matelu wiwa okay no ki bole chal kui peki bole winye consensus winye pole bedu winye ki yeman owero la wiruodi na machiel pa Acoli ene ruot David unena chana wone ma obedu ruot pa yera uno tie machalo la ento no peya ruodi umoho ni gien dongi tika gore machalo ngo ke kwara Acoli ineno tie jami mo bedu katime ye kenyu kumenu ineno ci dong ke kwara Acoli ginu wa be pod welu ni gwa nyo ma pe cher kan ka penye la penya rio moni kenyo ma no tiwi akany i waje ni ruodi mukene magu jemo i kombiriti kitoro kege kitoro bene ker gyo chalo me beru metela gi gwa nyo nyige nya chela rio mo gwa ramo kan wachne Pol ke mai Acoli British utoro twer mamegi Pol ke oli weng pegu ye dong ni obetie ginu weko gulago ni ke area achel dong bedu county nyogi bamo ka bedu ke ario mapapat bedu county achel chalu chua chua county ruot money bedu kono ngo county dong ruot money bedu kono kuman gubamo ke dong gukerutela tugi mapat ye dong war mo makimiu ki ruot nyuker mo makimiu ki ruot nyotwer mo makiye ki ruot ni uti pu bedu pe
gin ma miro wacho eni pe otoro te kwaro pa Acoli iwinyo don kit metela te kwaro udoko pole iching ludiru kaka ginu weko ludiru kaka doko teka de da i Acoli kaka man matino tino muno ti te ruot gina idungu chako doro dano ma megi kaka mano kwanyu kare gi doro dano ma megi kumunu awadu malupe ki lokom te kwaro donc kaka udong ruot kalam mere do beru ka ticha British ba choyo kalam choyo chik pa moro timo ngoni Kim gang dong penen ke ruot di ruot pagamen de ruot kalam ngene ku boy kon lu da ko bongo lu diro lu tedero lok tugiti malupe ki lokom ngoma tika time kingi girin bot lu diro ka tugi uno gen diti ginu wega chulu jingu ka ke jing tugi machalo Acoli lu diru ka o konyo ko gin ento o bena ginu wego rocho ke do yot lu diru ka no dong tie magin gi nge kit mayam gi yonge gina pe ene no la wich ka ken madong British toro kero tugi eno gin be no gi ngeni otyani otngo eto kero tugi metimu jami no British pe ye kidong man karma ki goro te ke kwaro egono le weng la kachel kadong ki kera la wigini gwa konyo jomu kene tie maguno perwatte tutwal ni ono mergi tim eni man ataw no be perta ka penga ingeo ya chakene dano we beru kachel ya donc pikit ma teach chako mete ki time kede nyim jo kano chako i pil jami ma kilok ma ti twingi kilok ma gwak git tamu gu chako bareo ki gene mana noke po dit pa ke ludiru pa ke weng tie kachel are kombera ramo kwano moga chiel be ke kene obare polgi gitiu kachiel achiel nyario ke kene goro kupe tie kingi ento machalu ke kwara Acoli wano ngiu bedok wano ye nigen ke kadi beti pegi tugu gi wachi gen pegi meroti kachel ki ke kwara Acoli wan pe wa wachi gen dong peke ko pien gen gubedu kaka ma kaka mati i Acoli ka gen moti pe gen ma lupe ki kip gi machalo kaka wan pe koyo gi eyo. Okay, put wati itar paluo man an adiro tema ene atika dorne nir matini guess ma megwa onyo la dit ma wan waluo nir matini ene tie prime minister meke kwara Acoli man en ko tika konywa kitieto lok mabejo dak maduong maluke ki ke kwara Acoli chidong la dit ana mete ki peny ma ikin penyale eni chamu kene wa winyo ruot wangene ruot kwene kong ruot ki kome eno beranga yini penya la peny ma miero no latena Acoli weng gubet ki ngej ruot ubedu la wich iwinyo la wich makiratie la wich makiratie pe kire enoni upoke ki kitwa machalo wandano ginu weko enu be la wich ruot ubedu gina miu kire enoni me achiel anyualine me ario ti jami matime ikome ma wego en poke o ki jomu kene me adek dong ma binu iye ma dong wego en beru ruot ene mo
mo ma ki ker kome ki wire ma mine twero me bedu la wich twer ma ruot tikede tiki twer padano tiki twer tibu ma umu dano egoni liweng winyo uginu weko ki wai pe tugu ki ruot ginu weko ruot pe timo jami mukene ma dan wan dana ta timo ginu weko ka ruot tiero ka moni jami mukene time ma nyok kadi ka kitika wiro en jami mukene time ma kadi yini tem kwe pe time komi en ginu weko wachi ruot ubedu la wich ma kiretie so ruot be pe ngwaro ba ka ngwaro ino loko jomu ngwaro bedu ruot mapol gu no lok mukene tuone mag chok to mukene gu to ruot pe ngwaro pien wine tie bene kadong ini ruot wine enuni pe ngak dok pe je inero so lokom ruot dong eno ma pire tek ma dano miru nge ni la wich ma doro wi kaka moni la wich ma doro wi kaka moni magitiki ni ye ikip me kwe tugi moni iwinyo pien ruot iwinyo be waje agor pe chamu kalu kulu wang chopa ruot betie in peron wa ana ruot ruot payera ci ciero ka chaku doro lok mai palabek wang chopa ruot pien kwe palu palabek pat ki kwe palu payera inano bene peron ma ciero ka doro lok ma timei koch pien kwe palu koch pat wa jok palu koch pat jok pa koch loka kala winya tikan munu palu payera cier pateko no baka kwe tugi wen papat so twero paruot pe kalu pin nan be tutwal ingeo dano ngar moron wayni de penyo yot kama eni yot ko uneno kita terne pobere yot kere chi enin pera tek kai nen prime minister yabu wiwa kama enini oloto wa nge wanyang bene ruote oberanga chidong we mero wil manok iron wa chidong la wiruodi ko twero ne kon eyo ingeo la wiruodi twero ne ene twero me kupuruodi mukane me kupuruodi mukane en kubutich kit nano kit maruodi mukane ngok nyoka lok motie ma kinoni nyogwari i kero paruot moni petwero ene ki medu kerne tila wiruodi goro ruodi mukane gigene en to ka odogo lokom kwe la wiruodi pe ki twero i kwe pa jomoni la wiruodi pe ki twero i kwe pa jomoni nano way ento kame kubu mere tich kame kubu duan enuni la wiruodi tiki twero me lok pi Acoli ki ruodi mukane ni oli wen gwaro i luet jomoni enuni dong tie i kitma twero mete kwaro tugi chung kede manyore gwaro nyo bene ka olok me moko tam gene chika mukene mano mire en peron moko tam ata pikake mukene endo chalu yero nongo ruot ka ruot moni ki gumaraj kwone orweny la wiruodi peron wa okay ka kumeno ngatu nyo edo be ruot koch en kora lu koch ki kwe tugi ki lok tugi ki ngo tugi ki lu koch kat ki nga ma mir bet ruot chidong kelu chimu bot la wiruodi gina la wiruodi neno ene ni ukwanyu yomati pien jo kana be kum karen dano mapol gi ngware loke lara ke ki ngongo gini in pero mo kelu ngat ma ki ngwara ikin ruodi mo
ti ki ngiu ka che luodi mo kana ki kan gi ngiu ka che loko mi wen tum ko mo pe ki ngo ka don gi wachi oke indo romberu ikin ruori luori pien loko mi utum mapuat ti kumeno okay food watika meta nyim man tara paluo TV ma watika penyo Prime Minister mamegwa meke kwara choli man ladit Ambrose Ola. Now Prime Minister an ka pinge uchamu kene tije mu kene madan tamne per patek ko mer kinge ana no bar per te ada inge in ka kita ananyo kere e kit ma yang chan ber ka tich warwate organization mogo ma pat ibero dan mo kwano ci kong be per te ke wachi wa piene chamu kene per te chalo wana chulbe wa nge ngama ti Prime Minister ma mekwa gien mano inete mata am bene man per te be an abeda nyali me pala be ka me lugwa o kadibeti kaka enuni ana adon I pabeda nyali me lugwa ento adon I lugwa panea ininge ukita dano kwa kere ento anyali na bedu pauma eni pala beka cheli baba na nye Benado la mama na nye la fonya te beti la to la war madit nye daviniano la me kiri pala bekal adon ching nera manye Yakobu chola kitoro kada chero mete ki don ching megira manying madong pol gi kwago tu mo Kampala Kampala matek aquano primary aquano toro senior ba aquano toro college St. Peter's College chake senior chiel wa ya bichiel ki lueny ma otimeni anoyo club bichiel piano no luenyo balo kwana ci adonyo makere atimo degree atiago makere mwaka Pierre bungwen wi adek ci chuchot ano ni bedu wako don kero komao jok tua uporoi komao wai doko gang luenyu no ti matek ai kunu chot wa kit gum ci abedu kit gum acharo ripu wi awobe pe awobe bulu mabbe pe ngi leba choli ba gen go wai miera chung kare ni youth council me achiel no ki chako tere chia chung machalo youth council chako ki youth council achiel wai mi ma gikne ki ketgum ki yara youth council 1 2 3 kada chair wai national youth delegate abedu the first national youth delegate me ketgum kare ni no pa ngi leba choli na alors ki bulu ki leb mono ma tiro enuni pien yo miera non yo me kwa headmistress me wai court wai miera konye me yapu haya I wai court ti ana wachi oke keta bepe atikati mugimo madini chako pwony iwai a pwonyo subject o weng kono history economics ki geography gu weng no luten kwana tigena bichiel aya kenyo dong kenyo pien wanu no wakupe mabe tutwal ki ladit wu lieli John Bosco Riem ikare madong tijunen adonyo community machalo community development officer Kitgum inge beduna penge muna tie la kupkin bulu me Kitgum ki council pa bulu madit me Kampala atemu bechung man gena pa waju me bedu CA delegate pe Acoli ento kuina urem ki kuya chele kenba
man kona tie bene history me Uganda ni abedi ken lucie but potie piano bedu ken luchu ma adugu da no tijikit gum district machalo community development officer atiu chaka mwaka aliba chiel mia bungwen ki piera bungwen we adek wa aliba rio ki adek kare ni kare me lwen ma dit patit me jolo ko dano ma uno pero ti kom no ti wia ati uti enu ni ket gum ma waching tin record ma wero kunu ngata torpe ko pa dano wen ujenge ono ikom tit mana tiu ci dano upoe mada aya mwaka alibario ka chela temu chung ci yini politics me Uganda me bedu won koma beach atemu chung ci ngeyo an pa kati matiati chalo ngapma achwako achung chalo independent pien wane wakon lok me independent ba ci ngeyo jo pagamente donc guti koma chole ma boîte be chui ento don no ati wa mete kitich mwaka aliwario kadeka kopeo ati nusaf one machalo la dit teach ma loyo jang teach me ma lupe ki jomatik ipero vulnerable group support ki community reconciliation and conflict management enuni ati mo pe mwaka beach ane ati kin lutij ma wati ko tetij enuni o kiji chuchot adonyo i embassy me America i USAID ati kunu chuchok mwaka boro ki kenyu don ki loro office ma megwa magulu piano na tie no gitiki office kan we are po beri Bank of Uganda yes. Piane an karen na ti Amnesty Commission chipole no mar kupe so wa tiago tit kenyu bedu manok jome wal banko mi ala titit mo machalo consultant i South Sudan atiara tiu i South Sudan mwaka maroma chiel mwaka mario ne doka kobo be mechako tetit moni bot jome World Vision in South Sudan mono don i 2018 mono kilwani organizational capacity development bidul matino me Western Equatoria now gino balo ene ki ulum makunu be gumaka odore we are po anoni po beri yoto magumaka woro matera de mail mia rio ki pier biro nena rio ki nuchu chidong ki guma be miri tugino petime wano dano ento me nyutu kama leng miri tugi me chimu kama leng miri tugi chi yo me mieru gin guti kede ene me mako dano di ma gugularo lok tugi guye ni wano awa dugi dego gamu waki botgi do kelwa anda dugo ikine kenyu no don chon ana chako tiji ke para choli wa chon ma chon mauno jami mapol matime ike kwara choli anu na ti ken joma kadi betu no pati chokotwal endo no ati do kupe ki ke kwara choli machalu dano mati choket gi yeah adugu do kemeki en bedu prime minister meke kwara choli ngeu kan ka chunyi petek be pe twer dano kong me achel pe dano pe ye tit men tit nono en baka chit pe ye muchara pe watemo duong dano kwe kadi me bedu minister mamua en ngat moni penyu ni umeu chele adi
Chawa o John karabe don ki chuli ya chula. Teacher tech ya. Teacher tech. Dan wa hoping on pe choyo log ne karata chiaro wa bot lu mi kon ngongo. Chinge en ginu ke lu pero bot pe kwara chuli. Cho kata cho me la per. John binu ki chek tugi ki mir tugi. Makape chobu mir tugi ni. Chao kana mir tugi ni per wate ki kit mete kwar ma meko. Tio weko wan bene. Tuora wa bedlu chan eno malu deyu. Weko wano yega ngoma wan miru ngama wano twero tikere. Wek pe o nyop te kwar pa wan machalo kaka chwe. Muno an eno. Be twel yen ma fruti aneno wa tauni be pier tek wan nge ladit Prime Minister Ambrose Olao bera nga utimo ngo kwano kwene ki kakane kono en ngo chut tiaro wen kamaleng man furwati tara paluo an la diro tema ene ati kadorne furwati ki Prime Minister ma mekwa meke kwara chuli ma tika mini wa pwony mabejo tika mini wa lok matut mogo maluke ke kwara chuli chi ana jolu da dojo pe dakikop kama ina tiga dio ne menena ni indong ke beta kany we nyang pian man pe binong e ina dakamo chika de nen Prime Minister tio kwanya kare me wachi lok mo kama ini indong ke nen wa we ge ka pwony matek de Prime Minister polkar wa winyo ni lokal angage Lokal ingeu dano pe okay wa awaj kede ko awaj ko man lokal obedo dog art mek pakara money ma ke tie iye dog art pakara money ma ke tie iye winyu ingeu art duong karabe jan romo bedu duong ento local pole no karamoni dog art money ma keti iye tutwale nyo lokom ke uchun chingi iwinyo lokom ke pakaramoni uchun chingi cha mukene be peno ki dir tutwale ento pikit ma ana wachi nen ni kit gi money no tie der money no ti komgi nyo kile mono history money no uchimugi nyo ulopukogi wa gena chiso no en dog art enuni manoke lokom ke ti chingi maruot bene aki iye so jae bene tie pien I art kal ikin lokal betitugi mapapat tie enano dano mapapat no gitikiti enoni ibinoni nyo I art pangat moni ikadok art kal no inoni chalo amila boli palaber logi no gen weng art no tia de palaber o art tia der magen luke art puyura art pano ki art chel wiatika wil gen weng lokal eno art puyura ene Prime Minister ki ye nyola o patwat madit art chel ene ruot ki ye ki art chel ti tugi mani ti no part eno gen no lokal ene bene kama won kom meke no aki ye pien en bene no lakal pien ti lok mogo lok me ot kal palukal ma miru ki loki ki chira pe miru kat wako ti la done no tie pien gwak no lok ti kom ruot ti no la done tie gen gi loko ki kunu won kom ke me ot enuni no tie ti muna e ketara mo gamane be total ya bu wi waka Kenya matek now we odong chwala la penye
i Acoli ruodhi ti adi. Ing'eyo la peny en ni jwi gamo ne tek. Ka uno chung kit mayam chon uno tikede uno gwara matir matiati komberi mere ruodi ma ke kwara choli ng'eni gitieti pier bichwe abiro ento dano makiluo ni ruodi ikin gang ikin pien ike achiel tutwale ke mogo madoni ibino ni ruodi mogo tie kunu magu umubul tugi eteke madit eno no pot gilwaro ke tugi romi chali chua ichua tike mogo matien tino magiti te ruot chua ipala bek beti ruodi matien tino mati te ruot pala bek kumeno enu ni gidwong chi ikar makirojo ke bot wakany do rupe ruodi matino ki ruodi madon weng dong gurupe lubu kit ma politician ni uno dakede ci kombedi mere watiki ke piera pichwe abiro endo kaki gonyo kor kit ma ke ti ruodi tikede ibino ni ti ruodi madon ki ruodi matino bene gitie ki ruodi ya lubu kita gu mok bedu tikede kita dan woro kede chon ya Lodit naneno aber kamero o la penye eni chi pole bena ne bera tiata pingo o momio. All right, video and tape put me a name gana tape pwony tiga donye wichu matek ena ngene man ka gen kadon wa beru kulu wichu hole yui cham kan kon jom kan ni ana maga wange na wichu no data chile bon barakar wachiro woneno ko magonyi wich menak ngeo gen matek waro pegake lo ken wachiro neno kon lutini matiga elo tekwaro kimiel mamiet mada nen also yen kaluten chere YouTube channel make and subscribing and support them we go meran yem ke pon iyo mamiel lutini mero go win ngomati in iyo mamiel meturo ma polata okay we go do mero wona nyim
Okay. Wanen ke mdu kan. Inge awachu ya chere. Awe lutini cha mukene in man bero miel mega ruote kome. Man miel bola juma pom miel te kwaro. Ange no poko kena cha mga yellow wigi ni man no kono karo bero miel ngoini. Man ini bola eno. Ina kero teno tena bulkere ngurgi yeo ngur yomata. Anyway, welcome mama. Mega madiet na neno sida dong ujolo luak ko e bin ga bok lok luak mo de ka chel gnu juma wa ba dog wa tiek video pa la diet mo nen gon kan eno Wan dok loko mo dok tie ma tin dok mier wan ma gena wan nung fu tie art class yan. mot mer luak Kwanti ma gwa ana poe to twal poe dano duchu ma gitiga winyo la dit pa prime minister ma tiga tir wa lok ma bejo me ke Kal Kwaro ma beja da ma gina mo ken wan po ngeyo tin no tiga winyo ne ci wa poe dano duchu ma gen ko biir tiga winyo ngo ma la dit tiga wacho ne mena yi poñ ma pier tek ki poñ ma dit cer bot benat me te ki konyo wan weng ne wa no be wan weng lo tian kwan pe mo ken pe wan yang ci wa wok ki bot u bene un bene poñ wa ki poñ ma dit bene cer en bot Ambrose no o poñ to twal prime minister me biir kan yang wa me tik ki tar pa luo me konyo tar pa luo wek mo me de ki konyo wa inyuti wa yo pien ina yiti pa kunu ngeji ma bejo je mapol mati i te kwar pa chuli ci kama wan wa ru wa ngeyo ko wa penyi ci te wa bene ana poe dano duju wa tie ko ya yengi bara tena ko kar wa kan wa junga ko ra chu twal wa wang o mo bene pek kan ci wa ti ma be poe dano duju be wana fo mate ko ronga tie dong olto en ke lingir dong ke doro kona doro ya wak dun ba ogena but ana fo mate now video dong da kero man na wachiro watiro wono chuba dugo man neno ket me dollar me ngomo ro pen comments ban tima pol mo wata mo wachiro neno bana pen nana ya chira wa de bor ne ka chenen la pen mo tie ke bot in Kenya chola penye me obin machala comments ti waneno ken me gamne ke kono gamno ngai juma kan wadak bot prime minister kom pe kwaro wa ko wadak so wadak bor wa in la penye kan ti keren ti waneno ken me kel ne bodin wanone olto wa kel la gama mege now watier video ko prime minister go be kwanyo wore mo pole go ka wore kanami we apona nendo I we mukene kwa konyo tip for mukene ndong kuno no pe wachwa tudianga kone biti kwa kwanywa kwanyuri mo operador tergio berka keruri mo I don't work no good gen gido mabe wa wachi ne British luku Chichi lukuen me yak be no lu yak pian ingeu kidong ma muru ko ma tiel gen go beru luku ki lu yak mere en wek ginong jami mabe pian lobo tugi ja kai kwano history joma gen gi war ma non gene go beru lu yak ma don si pirates gi ngo gini town mogo chalu timana chwa Liverpool u don pi yak ko bank mogo chalu Barclays bank gini u don ki lim ko no cheno pigo weng tikunu weng okay enuni wa were but wakan gin enuni men weko gi chop miritu gi enuni miru ben gi nen kar enuno British ka don ke ma megi ci don ke ma megi ilobo ma papat meteni no giloyo lokom kaberu kitela kunu inero ci kama guno tela timatek ma wero gen pe chobo miritu gi go bino guno ya choli gunoi bunyoro inero gunginyo bunyoro kiji wego watin bunyoro pero mo chung matek bunyoro no kemo matek maloyo wal en pa Uganda kono kwe ni weng
ero British u nyoero teke enuni ma pemetu to palo lara gien mer gu winyo piano gi goro wachon gu winyo ki British u wero dong British u medu kero tugi nero tin gi watamani gien gi don kolo British u medu kero gi eno British do timo trick bot gi o kwanyo ngomo ki bod lwa o miyo ki bod kabaka ki do o miyo ki bod en ruodi makuno ni now en no gitamo ne go betimo gin enu ni Acoli wek gin gi bin gi lo Acoli o kiji ento gu lo Acoli ki buora ki kwanyo ngo twero ki bod lutela ma megwa ki bod ruodi ma megwa inero gu maka wi gu tero gu mako gine pego mako i la mogi gu luenya la kidicha me paimol gu mako gu de ki gine i prison to waliele i ketgum liele potikunu ma no mero ki leglu paimol gu yope gu kwan liel parwa tugio ki kenyo piendan dong tika lanyo wi liel pa wo pa kwa pa ruot tugio ruot la kidi inaro gena no teke gu no ni kero ni timatek gitoro kero ni permetimu gimo en me ya ki me vuora ki me timu jameni be tutwal ka kenyo okonyo wabe matek tutwal men yang je mogo maono chamo ke in mitner wani be no pengeyo chi ofoyo matek prime minister don wati chere la peny ma mekwa ma gike ma be pebo kimane maono don na na penyo ni gene well ruori tia di ya Acoli kidong wel ruori matie gwa konyo kenene me wai pier bijwa ber gwa konyo ber ene wel mayang chan ma no fupi abiri tijo chao kela nywena le enini ingeo chan uno gore pa Acoli timatek wai beno no tie mujing matek en madong British ubino toro o ker metela pa Acoli ni ene dando chako ket kiching gen o wero wachu ne matia ti aya o en ma wachi ti matek no rek weng tie ruot madit ki ruodi mukene ma no gitete ruot enoni no gitio weng kor ana mero miu la bol jalu bot wa palabek ruot madiru no tie ruot palabek ite ruot palabek bi cher no ruot la mo tie mau bino ki jone ruot yu alali tie mau bino ki jone ruot para chele tie mari par chele tie mau bino ki jone ruot padwa tie mau bino ki jone lugwa ma pe bino ki jone gini ruot bomono miu latine niu chero chilo lugwa ki min achel chilo lugwa achel chero chilo game nem jo ma pego bino ki danu ki ruot ke mamegi ina munu kit muno ki yonge kire chika iti apenyu ruot pebe romo wai ruot chani pegi ruot pien gien be ono gitiki kwetugi gitiki komke tugi bulke tugi ono peko pien gu umu bullo bulke tugi gu umu pegi romo go bul pien giti ngom papala be ti de danu mukane ti kumeno ti enu beru katime ka beru mapol weko kai miro nyang ni ruodi ti adi mere nyang wek ini bet ruot kinen ini ruot kaka ni ti ruot ti jami man mir wunu bet kede jami kwewu bulke komke manyingi weng mir betie achel moni dok wiya tika wil tika jo enuni tiki gen enuni manyore ni gen gi tiki ruot ma ruot tugi beki waro ento no initi ite ruot ma dit pien ini ki ngom wu ibiru ingom pa jomoni
tibu me ngom sep ngom chua ene tika boyo wicha enuni tikumeno ana foi o tutual won mo ber kaneno tara palwo tv ni chake ya chake parawe ya gike man ladit ambrosola prime minister mamego meke kwara chole ini amala chien dak wa ber wata kere ko no watika penyo lok mapat ana foi wor ba medu gum je jakamalo okay ana foi un mena me be me jion chunyo me winyo gine wa yegirne ene tino to wa wangeo prime minister obedo nga ke kwara chole wa chiero bene deep pa winyo la ngaro bera pen benat otameno ene dano ma gena total open la pen ma tego ma da prime minister ma ono winyo mena wa prime minister wajo kan ka kwano ye kono ngeo punye leba chule bonong nong la ko tuyo wen ene obedo nget bene now tin ma ngeo prime minister obedo nga ruori kono be ningo wa obedo ngeje now wakakel dong tal bot lo megina kyo megina magiti kanyo pano ka en gitie o gimero I believe that very eager me winyo me konyo lwa kingo matie anyway waka chak ke tunkwena nga ti ready me bieno me comments kom ngo maroro me tiene waka kelo live on the screen a chak ke tunkan let it grace na nen me wero no moro dana nge obedo wano obedo awol tini kwantin men yang Ker Kal Kwaro bedo ngo in komra apoyo dar mo bedo ka viewing apoyo prime minister ke Bernard mo bedo interview ne do apoyo again tino ne ko bedo ngone school class dar weng ba tem kwan ma diep puny mapol anyang gi mapol anyang ma prime minister dok en tero lok mabe mada la puny mabe dok en beno ai igam ke we ko en beno you romo tero lok abe en ben lok ma ine romo tero na ta ka pe nge tu twar ti en nyang ki dong ki ta ine wi wa en ibedo tok ke Kal Kwaro kar malaj chu punyo di mapol nyone en ge dar man mer puny madak ber no punyo dar mo ke so ta mo we wa ma tiki nian ni ke Kal Kwaro beru gem ma welo bati no ke tie ki la wi ruori ben ti ma dum pudi kel ma welo en tie no ke tie pien no miero ke la wi ku beti mi ti jimi marwa lupe ki tit pa gamende ki jima wa kane na chu wuri dong ki lora chu jima ke chu libero dong sa weo daro gi nyang mabe ne ngomo weo ki tim jimi enoni bere so enoni ene kan kombera romo loko ne ka gwa ku ndok loko ke no tie abi medo ne bene apoyo be mater enge okere winyo Ambrose na waje kere prime minister ke kwara chole bero kara jobo ka mer ke chola ye ka ya gipen chile adi mege be mi aka bieno me bero prime minister me bero gimane ke kwaro nyo ichalo gin latena chole but one more to walk and when what in all to me take kwar pachol me ke duok chen kama romo timo na watimu wono ni kana ngeti ye wa all to tin prime minister been watch wa ma en pa berti and match no ma dak ke me tek kwar chole o mer ke kelo mu kan ma polata in me to ko ko nene kube ke do wa nen ka che ngan ma tingit ko ren ni wa o bo no nen mati now angeni jo ga cho ga penga la mera Joyce kitung bor tin cho ni ngom angene kala pen nyo ne ma miero prime minister water bor kama wano ram gam ne kan wa kar ko ma put ya mera jima poe to ana poe program matini kero lady grace wati puonyo ko matek nyano ana poe to ana poe dano duju magiti neno wa ko kuno don poja madit to al kera about prime minister la dit Ambrose la ka chel go men wa Bernard Mikel wangi ini tin je mapol madamo wa puonyo tin ano no pange ni actually
gitie gi ruodi piera bit we abero dog bena nyang dong ni tie ruodi mukena matino tino magitie manugu ume te ruodi madon bena tie mego du weng no je ma anno pange chi tie na puonye gi jo mukena ni weng dong je ma eno tero je me puonj mabeyo ma wan ma chalo tar pa luo wale go jo matiga neno wane gu nen gi wang matut me lugo kit ene kir ini winye eno tero kwede ni gien pelo ogi ken ko gien ju ma gi neno ni te kwar pa chulu uwor mabe Kinero ni ruot utiyo maber. Dok bene kube mukene ma no ruot kube gi jo mukene gien machalo prime minister. Man, these are very good advisors. You know? So, dano machalo eni wunu ti anamati paja tamo ni gi wan jo mukene e wuni weng. Umiero wanero ni jo machalo man waberu chok kwet gi me puonye. You know why? Waberu chok kwet gi me puonye. Gidong gin mukene ma no amier ni apeny and la did prime minister. Eni duodi matino mago umubulgeo ni. Is there any gine yomotie ma kar mo keno no gen bene gimiero ni they should be recognized. Did you ma tie ma gitang ni gen bene at one point no ginyur gene gen put gitiro ngo dok Ker Kal Kwaro. No put gitigi twero. Angeo di mo kena maber ka winyo ne kenyo malube ki chiek manu lube dok ora chela chel la wirwere no pegi twero me kier ka yer ruot money example manu eno kero kenyo chalo ruot pala bek ruot pa dibe winyo ruot pa yera nyo koch kenyo ineno so la wirwer no tit per madong luo era luone wandong ba wachimo ngat munyo go man ineno igin mukena ma an noting down ma gwagju mukena gwag no pego winyo era ni la wirwori era ye gi luo ka biro ka wiro ruot mo mano lukaka nyo lokal ero ni go yero So munyo la wirwere pegi twero me yero ruot mone ke dog kal pa jo mone gi dog gin mukena ma an be ndaka puonyo ka kenyo era ni munu ka gine ka ruot dong gine ka ruot dong ki yero madong tiro ruot munyo te ruot mero no gi awira ine wayo dog lo ye ruot no ni pegi etima election pegi timo ino chalo bolo kwini wa bwana bolo kwini ruot eno berigi wani is a understanding between ludir me dog kal eno ni one wa bolo tal ni ruot ene pegi bolo chalo kwi kera wana bolo kwi me voting kono ge ngogene so je mu kena ma ana punyo kilo en ma ana berga winyane ni je ma pigi tego ma umiero wa mago ngono ni obed mabe eno umiero chero record me gene pachuli I archive pachuli ni je matin en ma wana tika logo ne gen ma pira tek mada mo chalo wana chulo mielo walu pa wa polo ngono culture wa ko ata chalo gen ma pira tek gen ma wana winyo tini gen ma pira tek mada ma umiero wa teru ngono ni one chala chuli is our culture umiero wa maintaining kira kombere no genjo mapanya gitika tije matek madani omiero betina poero to allo mama poldo to alpe go do ko chama America chano rama poe be matek ga madar lo matek war lo ke duong in meto gang metigang ken mecho ngir gang kal chien mon ko nen wa la dir wala bina volunteer ti ngom matie ke wi ngom en waje onyuro mir me tekwar me go wa ilo pien ka wan wa chunga chielo to onyuro mane ya tekwar tie mango we are proud of Britney one meri atikan kona kwana tim nga pedong mene imero ba ngeo ngo madagalo metekwar ena wero pero tim mapol bien po kubuga mo ken gam kan tie joar mera kuba so panel wacha wa ngo mo ken matie la mer robina ngene iri ba nana ba kalam ke buriya ko pe manana na tie ene not dieta ta kitung bore One ruot and
Fundo tin dit or kwan en tiendo ma with down ma konyo bepe. Eno ma mabe. Mo ko amir po dano tuju mo tikan itar paluotin. Amir do poj ba la chuej me go wano wenga chela chel ni o ni ana matin. Dok bene me ye wan me bere program matin tar paluo. Poj mo kene kien machalo panelist mo kene go miyo dong bene kenyo. Adwoko poj ba la dit Prime Minister Mr. La Ambrose achiel ko min wa Bennett ki bene ng'at mo bede ka recording we lok mano kare wadwoko poj bar ka be pe wang'eyo nyie eno kar mokan wa binyan ci lok mapol megoroso loko Lady Grace loko achiel ke Joyce ki moken awinyo bene ki ira madok gen ma Joyce loko manakanen kenyo kiwajo ni ka ruiri mukene dong guchiero gubedi ng'om mukene pe dong nugiti te ruiri gubedi te ruiri mone enoni nyo war pe gene recognizing gini ning wana chuli amier waja ni wana chuli wan war tutwal pingoni an parmo kumbiri achiero odikala sisa chako mer chelo kijiera kunu nyo chako korubila nyo minwa Alfred chiero mer gang pa minwa Jimmy chako korubila kunu neno ene nope nyuru war so ruiri mukene mago go biro bene ite word mo ne ikal enoni goe bul mapege goe ne ki ngecha ngene kitika war do kaka enoni pian go jologi ichwiny me waro ci bene ka enen dir maja pinyo be yabe borge magien bene go dok ngomge ci bene gi yere chalo bol makono no yamo mamit ka chiel gi cheng bene ci bi yare ne eno pi kar enoni no ngene food war man no tie dano be no ngene jone ene pinyo die gi food go cher go gwa ke kamone kidong puonj mabeja ma wan winyo ma ana miro dok ye parlo tieno ma meko matiga ma dok chalo lega kitung bara no dano ma ini ngene tie bere ma peti mo kino mo winyo la di Prime Minister lo twal wachi tite kadong en ma chalo Prime Minister dan ma tung dir ikwan ma mege beno kwano ne wen rom beno no tich ento jalo karne menene te kwan ma megwa me chul mier poto omiro dano go chak volunteering me chiro kadi ke no bo lock road can maybe once a month or even once quarterly ero ne kelo widano men yang kid mete kwar pa kile mono tini ni yana ngene tin wan jumo kana mafwenye ki wiyamo kan kano ni wan wati we charo kerni ko wati wo bulu kamala did Ambrose ti ye wabi miyo kar wa me cher ka winyo lok ene matin benado chero no ki kuno chero kwere lok ene kien wano or en no wana bengeo no po bengeo chi kuno neno ni lok ne ene ti wakate wang wakanchala kalamen mati kerete biye me wang ene now won bulu madong ko beru tie una lo leo dire na ka don bi belu leo utamane kar mane ma wunu bi puonyo ki gene ilok mete kwar pa chuli kar na ene miro bit ki puochu twani lo ba olu ye ikin jo madon ma furgu dongne fugiti ga miyo fony nano chelle go ni po wakar eno kar kwedo uchero nong fony ene bendo kubat jo mo kana mano kar mo kan gwa chiero kan na paneu chier kub lo kan kono yeno gang eno ne bo kama Prime Minister ti eno in me chiero ne kub lo kan ter kono beri chalo wenya mako chamo nyigin mone kan chiero wa kama bo chiero konye kono chich kuri do tweet kono ne chomier wan ben waneno wabedo kire eno kidong lo mo kana matie ma ang'eyo ni wan jumo kana mier wa neno tutwal
ene ni te kwar ma mai kwa dong muni ko bino yen wa British lo ko lo ada ben ngara mira neno gi mabe pe mira kwanyo ben mege ti ko bino ko no mabe tie ko kwanyo ko te ter medio en wiri mo kana ni me kero jo mage tamane romo yelo neno wa loktam di dano eno ba jo mo kana chala palo lo ne ku chergo gu ye ti ke kwanyo ngam ge ene duogo wiya lok mo la dir mo na yan wati ka ke we waligu pe o mi wonwo ine mi we na ke tika kwanya jem ko ne wacha mende ya we ne no giro ma kenta ben ma we tuolo ben ma nan ka ngeri mo ma tika ti me kwana an chu ya da ti no na da ne ene ne konyo water wa pe kar malach do konyo pa je bene kidong gin mo kan na mier penye ne ene yene ka ruot don loko ni te kwar dujo chiel tie ye jok mano ike eno ni mano gen eno ni abila ma megi ma believe ni abila ene jok chi gen ge gonya ni abila ene ngo idok ora chiel meke kwar chiel mangene la penye ne mabi yobo wadwoko baruot bene kidong peny mo kana ma an amer no nyang ni apoka kiena wobe ki bulu kinining yana ngene ka donge wala chonyo dako no ngan matike chwar nyo tike la tien unyo tie ki dako ne ena kat kono ngat madong ti bulu no ngat ene ti manining kan ngat madong no tikla tien nyo nining no bulu kidong leba chule mage wache bulli ni ileba chule mono ilwone bulu kaje en bulli yana ngene ka yalo dako ke wa dako kamon ke wa mon kala cho ke wa la cho ka cho no duong now mier waneno ni gitemo tiyo ginen ilwone bulli kaje bulu no eno ni okwaka weng bena ya tamne penye ne mo bidwa pajo nyo kan ngar moti line kenyo un viewers ma megwa ofo bien ma mego fo tie ma mego ti orkwan ka initi kinge iromo chwa ne kenyo ko ni mo be kwano ne atamne fo te to ka ge kan afo be mater wonderful now anen omera Bernard che ya network me tika yenge Bernard te winyo wa kono ya mera pen mi ya pen again Hello Bernard angen ma mega network te anan tika winyo ba afo okay afo be network ane la yere la Ker Kare ana poe wudu tral wunu tima be abatie atima be kana ri ni atima be Bernard afo to tral now Bernard point ma de ko dong ri mer ke an madua ta ka wek dak lok winyo bobo yeah point ma de da body en pengo mai tika temane afo to tral bene in machala kwe TV ke tar palu chawane watiga teno kwat ka chiel nene te kwara chole oroto kwene kanya waromo timo ne watimo wan mo watie ko bedo watimo waromo timo ne la kwe TV tiga timo matera tera ke tar palu chawane ko bedo wa ribo kwat ka chiel inyo ribo tinga e tera piman wa dwa fo ma dead body no man wa Bernard pingo mai te timo ne inyo ko bedo o wa or in dak kar kan na tien mo pe kwero o Bernard in ke te wa ken me mer o nani or Bernard tier timo ma mer la kero bi ma tien ma wo ten mo kwa mo twi en Wala tuli mo chwin en mo la yo go wa ta mai chwin gi e pon ma tien ne o mera Caesar na ne
Umar se nane jolo luak sisa ke bende wacha me konfon mai winyo ke ma about prime minister. Anong pa miro balo jem prime minister lo ba? Ambro la tiro dong kora ke kora manok pera ne me but pun mana no gi know lao o waja era ini diro ma actually yam timo gi jami o we akari nyero ma akari wa British dog bela niang o dong gino we ko ja du ge waja churi lo yela you know no wano tigi system wa kira na wa doro ke jami en mano mono bino ni no actually tigi structure ma megi kira mi go doro kere kira mi go ti kere ngom in pero timo kono ngo chiek e no dong tio du ju bat British no tam gi timo pat ni dana du ju be melo pu pama na chola Liverpool Mana kano kit gini en kare kano dong en mono bino kano kit yube en mo yam wana yube kaga ne git tema be me mio kero bod we rule chana wa o kona chuli wana ti o tek mo konye pe pero en matino tino en ni koro kaga ngan man jenye ni o an kaga na ma do pe o koro padini koro nga pero be tero wa kamo ento kito lao tiratini ni ke Kal Kwaro chuli petigi tuero i ke kahamane ka chel en mer kiro ki wachi yunge ka chel pire tek mada kali look me business kapo yunge ka chel ini puro puli mo ke la lo mo bino kwanya gi podive no mega bino kwanya gi ma do pe chero kere Barkano yonge macharo kagani jemi igin mirgi team command mirgi chat kit in mirgi team no kalwa business kalwa kwana no yam one and one no wacha kwana chiri senior ni jomo go belga puro pama ni kingo choli tiangi pol jo en mai ne no yam gi madon ni biju because go yonga kira yama chiri tiyo kere gino mo ma no medre kungo ambu la o lo pere ento yonge ka chel le Ker Kal Kwaro petit appuyer Ker Kal Kwaro pakamo chiri pa yeto ka be ma miro bare ni mo jemi ka en kene bene kilo go wajani gilbe furgi war en na en ma miro mo jemi kene eta miro wa ne ti mo jemi ken pe yod ba ala po Be mate Umar Alfred one kere magamatiano enne orto dog gan kon no what the ambition me chero gang ruot orto wani mete e wacho ke fun matien prime minister wacho wani che gwak mo re irima ke dog gan wani wang ma chero atimo kena kire wer bene o chok fun jomo kena mate wakani Ana foi luak tuju matien ke winyo wai tar palu ki panels tuju kar tuju ke wako tima ge ki biano ki bedo kanyak ko lok ma konyo wak community na mekwa an tina bedo at kwan tiji mo kaya mano an pangi ano be pangi ni achule tiki prime minister anangi prime minister ti structure pagamente pere Ker Kal Kwaro pachuli titina nyang matut maloke ke kit me Ker Kal Kwaro pachuli ingeo naga yang school mano ki fonyo wiye winyo Nyoro Kitara Kingdom, winyo Uganda Kingdom, kande winyo ni gen la mogi rebellion. Sik peke bere agutu neo, wang kid Martin Prime Minister bere agutu neo, kar ki. Ruat kalam gi fura winyo ni, ruat kalam beno, pie. So,
nyang mabe ni British no go better make strategies wa inong yo mo bin lo actually bene hotel ki kaba ka o mada wa nyenge ni furuga ko makilwore la magi watir modire a chair where we got kamalwan eno timi ye remo badana magi binne oge kare chare futie watir modire che jimi ne mo ke chero gang pija mere chere nan ke wai cher we bor kamayan lik ti ye ma ke kwanya ma ke luoni dek ke kuma ti ye ene jimi eno ni chere nan ke kono no mere mo mere ti ye we got mere ma no ti ga mo no e fugena dia che tien apere ke lok mo pol mi awaja kane do be chet mere ka kwano not sa ye ma aber ka choy ne si aluot be ma an ma chala an la tiana chuli ke kal kwara chule ero me wai ke kal kwara chule tie mere ngati kome mai kare ma ado wa cher kaneno mi la chuli kono so abera chero gan ruot madaba yan gang ma pe bo ki kenyo kama gan ruot ke kal kwara chuli chi yeni chi ni neno be tu no ni lo tiano mo ma tiano mando ke tika mielo chuli ma chi I kwai wai an eni ni kono patwa timone kuman so er jemne weng pol kare yape mano free tiri but gere be peti too late winya nane prime minister waini and ifonya leva chuli mano dong lagatio pia da ko wiario so foot peti late to trial ke wan jo mo kanan be mi cher ka fonyo jimma dak iloga chuli wek be in kilweni la tira chuli kare cha malwen timeni la mugre belione jomo kene go bera wa gena chuli no la kamo ke manu no engo bira e kare en pa british dong ta konya en british bere adong wen dong tak dong la mugi ka ine wa en la mugi ke wa ke we la mugi kong ka dong we la mugi ngai inde na no ke kenyo do che Back in the Gluini actually or like I be no con be ka ke pe ni en kwar nyanga no ngeo tietone be chalawe kwar no yo no gan ko no be twal so back in be actually no ngeo nyin kwar mo lo kwar cha ngeo nya da ni ki kaka pa in mo jo giana ngo kai wai lie no ngeo lie ni kaka pa jo makoma ene ni so kai wai la inge la no palo ko che per tek to trial one no tina chuli an nati lok ya loko ma dok chale e kom vulu ma iti ma ka pa ane era lego uni o kwan kere u kirana ne prime minister o waje ke wai dano be no pe ke kal kware be be kono no kene bere an dano en mera chene we ke ti dano en mera ke chule chene so wa kwanyu kar me no ngech ene ma pe dire ma ja be pe la ngange dire ma ja jimi dak dugu prime minister pa ke kal kwar pa chule yan gere no olo to ka ge pe ne ngeo wache ne wa got cha ne got pa jumone got cha got jumone ngeo ti to ne ta ke dugu guest speaker I wadak ne mo ya per ki lok mo pol amor dan duchu mota kane kumu gamo ko ga kamadak no ka na pore ni atwar gam na fo benad bo fo be matak ka subi waje ngo yeah be mater Omer Alfred lok gere nene tini tetwale peti borwa lok pole wa wengi bot the prime minister now kawa nano mod donc bere olto chawa don gero chero where yap kong flow bot panels ka kwena kan ngaro mer ne pede ka reyo mo chi wanano ken me chere comments bien chamu kan ngaro mo ko te yer mero o wajo karwo olo to mo put po chere kwan comments matietin mama ben waje loko mo pol ben pe ento amira koñ ko latina robina mo loko ni bulu kilwoni bulu nyo bulli
bulu ena ilu tiana wobe kanyira tiana wobe kanyira mo ka para bichel do cher kera pa giko pe cher mabo men bulu anyira ka bo wen bulu ka ngata dong mir ni met kita no mo medo es ingat gi moy ni ko ena we ka way ni bulli ent pe lu ni bulu gen bulu wen youth kita na ne prime minister wajin ni ene be la dir pa youth ena joma put en wigi tuolo wobe kanyira ena bulu a chuli mel mo gini bulu jo enen ngi teala ra ket mel en bulu en nu bulu ka dong gerre dok bere tala mel ngi dong koy bulu ki amiro ni a tiep lok manok madok kum a chuli gen dar mu chak riya wa chona da kira ana bera wini ne kar ma kwen pura tiri ni kar ma muni gen donyo ilobo i Uganda ku donyo ku ko wa ki bollo la ka ki tun ku ja ti giro ne no kunu pat ti e kar ma gen o ilobo chuli ci la dit en ma gu wor ki dar ma ku le ki nga gu wa ci mier ki luong lu dira chuli o wen gu bin i mier lo ke ki ci lu dira chuli e ni ma gu bino en ki bino ki la gi nge gi ni ki adui om tok ma tieno en ma ge pai tiena adek ngat ma tu ke ro bero ke ngat ma tu ke ro bero ke peti yi nyo kom ni la dit mo en ki kel kom ir lu dir wen gu wor ki kom gi ci mo cha ne ni kaka eni kaka mo ber ni ning ni ker ni achula riak loyo lu dira wen mati lo Uganda gi wore ken gi pe chera or ngar mo ni o kel kom ki ngadi ko ngar man tiki tok e o do la ne o bero ko do mo no nguchung ni tamano men kar ma wan puma ti o winyo ka ke ti ci wa mo ni gi nge dani achule ko bero kaka ma kwiri magi riak magi war kengi dok bere gi genne atame logo no ya we made ba en no ara po dano duju ne waje ka kar waje lo ma mer mada piana ya ta gere lu dire yang ket way mo kana me kare comment tak en no ngan ma no yo kere igore mere en no en tun ka bagi ma ko doni na ge wer kere mer cher mo kagena kermer bere now that ya da get stood ene mer wanong yo me golo ne wenki I wa ka ro wa be ne wa we put lo ka winyo met ko pe now wachier waneno comment matie pien in meti wa kenyi ngoi wa yo pier tek boro ben mengi ne olto wa kube ka chiel pien fon agi bod in agi bod wan fon da wa chiel so ken mapol kar la men waro ben ene bien en kidwan ma mer ngo matie mai che kan ne ke che gena mio point en no ke gena kono pedong mio point en no mere wen dare wi in che ne wan ne olto wa kelo ngo me che ne wa aya wachier waneno matie okay wachake kan Facebook is on I think that's Caesar but wachake ka en la mera bene duane pete winyo do ke gen gitung bore gene gang Okay, no duana do chero kana. Yeah, for this one. Yeah, what you about talk about chan faith. I mean what ma wajane pochi komun duchu. For brother faith. Ibn ban Richard Boss wajane hello my people. For boss. Man Flavia Adobe wajane mot bot wun wang. What do I benefit body Flavia? Richard Boss, the Hawaiian MP, in what I may ask, is like, what is MP? okay chagwarno
You may clarify. PM, Prime Minister. You know, Joy, the other way around. Probably linked to the Prime Minister, maybe. In what I may ask. Okay. Minister. Man Richard John, wajane pochi komwen duchu. What for Mego Richard? Odongo Lamson, wajane watching you live right now. Initi kwana do Odongo. Ufoe to 12 for nana tarpaluo. Richard Boss, wajane. Why do our MPs have to follow white people rules? Richard, I think it was the Prime Minister instead of Member of Parliament. So, my correcting. Maybe you may need to ask the questions based on Prime Minister. Piengan mo akalog ni Prime Minister Parwat David Chana Mario. Man la balpin Geoffrey wajane I love my PM. You are very senior. For chicken mega la balpin. Thank you. Richard Boss da wajane traditional beliefs shouldn't be mixed with political parties. That's exactly right. At time of this one, antika tamone makiloni Prime Minister and kitika local politics. Any traditional Prime Minister, prime politics, political Prime Minister. I think so. Yeah. Okay. Wilson Samuel Otim wrote Obok Mipadibe. Okay, wrote Obok Banatia, yeah. What tiki wrote Namagwa Mipadibe. Man, wrote Obok. Man Ayenga Media. Well done for the insightful content. Stay home. Do the what? The 5. Okay. Wash your hands. Yeah. Okay. Some questions, some comments, escape it. But yeah. Our brother-in-law, Pen Kong Prime Minister, Karwiri Mamontie. Okay. So, anyway, one dong mo be penyo. Our in-law matigang ma ena ye ukin PP ma entiken road ma gen lo yop check at me Ker Kal Kwaro. But ben wadwa Bala did Ambrose Ola, Mati Prime Minister Parwarachana, or for it all Kenneth. Man Bernard Festo. Awesome. And what Bernard. Team Iman. Well done, PM Ambrose Ola is Ola. Ambrose Ola. Thank you. Grace Okot, I missed out. I was in kids' activities. I mean, what Grace? Pay missing. This program is recorded. Put it on document from the beginning to the end. Or for Mom, Facebook and YouTube. Nene share a YouTube channel. Jo mere share YouTube cho metar palu TV cho bikeli video megwa weng pa dio ko matien no tie weng kono. Thank you. Yeah. Yeah, Grace Okot, maybe I'm a princess. Oh no, why? Okay, you might be. Thank you. Our Facebook user, no wonder ngom pakabaka ngom pa queen bene. Yeah, and only history mabe and Facebook user. Yeah, actually premier team bola and bagam na kwa tem. Go away, I do okay, don't give me the winky kenyu. Man, Grace Okot wasn't replying to Kenneth Oyek. I think I am one of them. Okay. Kongdo in a team investigation, the Grace. Princess, I come on a premium, Mierdano mini war. Mrs. Grace.
Okay, Philip, hello members. Today I'm a little bit late. Can someone to me know the discussion? Okay, Jimmy. Yeah, Phillips, Genatia and a point Martino about Prime Minister Ker Kwaro actually ma video and Pierre Canabana to YouTube channel my mego be matidonga premiering and ke ngomo log in a wang to YouTube channel mego nane chair is subscribing chi binano guy in a wank the chair ya check up our chow Martin. So point Martino about Prime Minister to 12 ma point mapigitego to 12 ngomano wajene enopian loko berduong kawa kwa loko kwa cham kana kona kwa gina pat chere win ngom kira wa doge Yeah. Okay, thank you. Man Pride Africa TV. When are you talking to the Paramount Chief, Brother Jimmy? Loko Paramount Chief ingeo gana wang no mer wa biat do question pian pe tuj mer Paramount ya bion ka lokke no mer go wanen ber doge ka in metu wa ke menen question mo tiang pe ter mer over but Paramount Chief chwalewa o chiwa neno mer ne ko mawan matikere pian one in what wa kwanya en question ke wi wa chela chiwa ribo do ga chel manen gimano opor me apenya per teker ultomer wa o borwot ki kome wa wa loki en win ngom a ki pot en madoga lok mete kwaro che in mate wa wa ribo chingo ga chel manen ulto wa chero wa tim ngom matie wa kwa kelo poni o bot jomo kama pol wa lo tini maten go nge ngom matie bana so ka che ne wa no kare wa binia won benia wa loki prime minister ki paramount chief ki lok me wa bikelo direct en ngom ra wa yana Thank you. Man, Akibaro Bina Dennis. So good to listen to a good news. I'm Obina Dennis from Kampala. Obina Kampala tinining. Ofo etwal. Oy mi karani. Mena no program matar paluo. Thank you. Yeah, and then Okelo Phillips. You know, I share a YouTube channel. Me kwa chino when kono choje. Okay, I will do it. Nene kwa o bojo kana mapol wa. Gen when go subscribing. Chere la kwa TV no gam kana kirene team and when itar polo TV garo when tie YouTube channel me go when tie nene you subscribing wa phone matie when phone mapigi tego to 12. Anyway, la man wa and comments ma warama nyurne opinion matien gika kan. Okay, thank you. I think Bernard is back on. Jimmy. I think Bernard is back on. Pange miro mina kar manok me log mo. Yeah, Bernard, kan ruwa me tie ma leng mati winyo wa ko ma mini tal ke wa che wa ke tung bore. By the way, ma put pa mi ta wa Bernard ka che ine tiki project ma kan mero ma ne obere video nya ne ikube ke Bernard mako ka maleng maron ko pe chaber mo karo ber busy ma ber ma ko nyom age nene kai mero nyom maleng ko nyom mete kwar nga ne la ten ma ore na anyway ben ko ben wacho wa kitungulo wacho wa ma tie kono yes apoya ben wate wen Acoli network ana poe tual kene ikit lighting ma mega ko biri o mio dong ka wa bet do mer no ne akila ka ken akar ci chola na ci wa beru chale wa ci gwa da ti ka mama pa ayo angere la ga yo benen ma ber tual pien no dong ene wil matata ana tual ka chel network ane gor Edna ana puoyo bene advert mang'ini miyo bara yan atie ki biachar gero mogo ma an atimogi chalo en mako chel mogo menyon sinema mogo menyon egoni an atimogi bene chidong bene in imiya
iboran maber twali latien makwiri maka oro chichero timo ore maber ana poile anoni cha kene no me TV o chero ko yen ka chero me advert kon ki tem advert ero inde mia ko biri me ana poile matek ye Barwa oloko. Ana poyo yopwen ka chero chel mo chaka ya chakene mugo wakumbiri inini chunya yom tutwal menero ne daro maduong I bot piny mapat pat kitiga nero wan kubin inini life dak bene kitiga chwale la piny mamegi mano nyuru kubiri inini daro kar futigi miri me no ngech ikom kwaiga man no kita kwar mamegwa ti ana poe matek chunya yom bene daka tika waka meti kachel ke tar ko wo TV man en nen gwaine ripe ana etero pol kar ana waini tilo mon kenya chori waja ero liep to twal ka gony tere chia chel petemo gima i man no mero kukel wai kom nyang gi kome ana poe to twal poe bena yob menir matini tinni no mir kona bet ka abed wai program me janan lo where ne ki legacy ma mege chidong ki kum maraj dong la wo maono ana tamni ka ola ol picha bia to ka to lu ana olo no atamne kong anda ka yue kong cha ka kwang ki kum maraj dare apur luera cielo man luetiana maono ana tiga timo gen mag luone acrobatic madon ko ni lewa chuli don ngaya ri chidare apur luera cielo pada ona nyang be kiradak style timo aremo bertek maono don paron don wot kere mecher safari kidon kamera ben kade tia makane don kade koma don ko no yenge ya taw ne no mer ya to ko yeah. Wish you a quick recovery. Yeah. Local mer ke go po young Jews bene ko chara kwang aro go we ke local lo que mo da wini dia ko pen la me ba chen mon ber ka gamne ne ro ka mer ka ngera raj ma da ara fo twal angere ka chene lo ko mo ye ma dak la penya ana gamo Be. En la pen mo dong mapol twal pe mera gena tie ena itimo tich mabe mada ma tich ma ben atitim na video mapol tega pen ma tin pipeline ko bere ma wa be kelo bot ko wen phone mapol adeda phone mabe ma ke kit gum ke gulo ma ke kwen tega ma pe mabe mada wa be kelo bot ko en wen ka chile chaber manien kono wa be kelo o binano ken ma mero ku phone matin ne lo mete kwaro ruri lo ko beningo wo binan ken me pon wie che gwa ngo ruri lo ke ye laj ker wina ne prime minister wa ke bena do gola man nyo do kara man tege ruor na meki so wo binan ken me no ngej mu kan ki bodjo ka ma opat wo yu do ka chel pen fonyen ne pe ake do ara chel ake do ori ma polita now chawaron gera chero wonen ken me dolo dog matin ken ma pol kare anen omer alfred tega kwan mater mada tega timo pen mane kolo put mane live on the show at the same time lutino kare ke timo gane dungata lutino kare chingi timo man wi timo man ne teo kwana but and euro wing talent ano low talent payot timo ko wing now ken ma pol kare wane ken ma gione ke winyo lo maleng ma ke bota chwech tiene o mio tal bot la mera juice wone alfred wone lo te wechwin so
network pa just got in network me te ga yen la ker mo da endo ka pe Alfred kan na rong che network yenge yenda ga bien I konwa te wadong ya girmetin ai đó Hindi mo na diar ben pe ya. oh endong wegen welcome Alfred kuar ko manak wa mi tal but lam Robina ini bien white pela men wa diar pian wa ke ngir ke nyamelo jirani mameke ka bien wa chiwa anh kera quan được Canada của Tuar cái chỗ là đấy là gì ene neo mameke Okay. eh Yeah, I'm not for it one. We were people come will come la menwa Christine. Mapol kara ticket wa kan enene. Chi amirania won viewers ki members moti kan ni Christine traveling manok. We do in the next 3 weeks no ticket wa. Chi dong jema eno chero ka tije ye lego menwa Alfred koni bene. Eno leg pe yo ma Christine chero ye pajo. Kidong wan ino wang mawatien bene walego pe en wak no yuma eno chere yotu mabe wati kede chwiny ang'eyo ni viewers mokene kon no gitamne la wurwa chiel pedo nyo pedo ni awado pedo tam pila wurwa ni mone pedo peko meno Christian tie ticket wa in spirit ento o traveling man now barbe dugo in the next 3 weeks in between the time bene kon no kare ubira manana en bene no being in the show kan atama check the 12 maramo wade boru en afo the 12 be mate nga dong tij ene wani wai tijo gan teman wiru chu wile ga mu kan ma pikitego eno meru ya pa wil barangen la ma pen po be kede ko ka win te ko nu wi ta wil en otwal mor wa bot juma paja wan mu kan wan gang ne ga wa winyu ki chimno pa dong mana but wa bi o bene la men wa o rong boru oneno gwa ma be won juma gang anyway and they probably think Bernard don't mero gwang lo ramoy chiro we la Bernard in your area la te biano gang eno ne gwa wa be so Alfred anene birit beno ma be bene ter wa fin melega wa ne be gila foi o da todo foi o mono gumbe foi o viewers wang matin kilo dir madon abem bok magati kienwa ma megewa ewegewa mati kienwa te bulu lo wara machalo Jimmy and Bernard kidong an kana kidong mukere magati viewers we amo foi o ritual mi kwanyo karu mi bero Jimmy ma command ma madongang Bernard foi ngeo down pepe for manoto was mi go wai la tit be ke ba chi so an ba chi cha fuyo marani fuyo konyo ma ji me tika ti monene pier chapter 12 kere ne chia peti chok kenyo era tika winyo dwana tika nana bena guap korea mediti kong atodong kar baby biano chi wabinan kar ducho keto mo giro kere kidlaika yo putare pier tapne be kama kan mo ati ye be ti plebao be kenwa mo yape chon ke chon be kara chiro yape chon ke chon ki na bible lokum patakoti noni karma yesu do dakay polo noni daro aki vutbe kikelo jima chama sige be ka chil ene be karma down ti make it down lock lemma pat chino pol kara no be no down be la kachel and kiona ne wa ne chia chel petimo gimo and the more way ni together we stand divided we fall so kawati la kachel go be mata na no kita be we na ne prime minister wa ya ke ni jone ku biro no ne kaka chulo kitio ki structure mo be ba ke dore mo be da so ke no be ki yo kiana ke kwan ki yo wa nero
Uti strategy any good time gere ato ngai ge ngwe ki kap mero and see ken mi ka duchu mo le ning ba chuech an wole go no ba ma ko wa meto go fu chairman go fu pianini be fu pian ini mi for what but wa forge or chairman legi ni meto ki ko ni wai yu duchu mo kilo o darma megi ikari mechi adek or ba ma ko fu be dara duchu matika bino ka winyo lokwa dara duchu matika bino mamero konyewa miwa program eno meta nyim la bole chalo benat matika konyewa mi chere campaign mi kelo chere kano lok mabino fonyewa ikari duchu chi adek alege ni mine gum malobo betwar mione go gum idog dikal mamer tian mamege yo me jeme duchu jeme chama yo me lem yo me kwan ni yeche yab de gola duchu mulore ipanya mamere kila lego yot komi kom notiana mamer wadba mko moko tiara school ini meni gi ngech loke waine a chakti mi riago eno beru ngeo in rot kawa ngei ti wan duchu no wan lu riago ane we wan beru yibe wan lu wich ago go man do gamo mege kaya go gum bare kum viewers ma megwa maginero wa chia da ili mete bere mi meni gile mi chingi ngeo pe yot be to try me biro chia da lokum jibe makelo we yama lokum data we ku pin yama ko mo wa be tie pe yot kala bon in ro ba ma ko e get wa ker get to mo wa ili mete ki meni gi ker be en lim ana wa ku mete ge wilo data we ku bin ko non fon ma pe no ka mo ke kan ere no etar pa luo legi bere ne platform pa benad magalwon la kwet tv akol kare ki kono dano ma pol mi ngeyo ngo matime campaign in ben igo gumi ye wa dano ma pol ku bet ko chat siko ku chone ye wa ku bet kanal program mo bejo ma in kelo ma fonyo kaka wa ko kaka begi bedak no vola lot legi bere fo mege du chumati platform ma meg wa ka enene ini mete mi go gum e kom gero ba ma ko e wachi lo ke wajani ni be wolu nyuru ni chibiri lobo legi be ni min wa kero kingech kit mi da bot ki kachira chir ba ma ko wa ko wo ge ma chal dan ma da ma tikin ma chal gen la nyut kar duchu ba ma ko fu e bere ne ikar gi fut ko da ga be mete mi kwa ge ba ma ko fu e bere ka koni waket ke ka be man jo mo kene dak be gaegi legi ni me gum me what wa ko ya ka jo chukare ro ba ma ko bera lego bera pi christian la what wa cher ma en kum be de pere ken wa cher safar ma mege ma lok ulwe gang ma lok ma do lok e ngeo kai dir gang ulto no un kar ke nano in ma chal la wich legi bera de du chuma en cher ye ini ye che go gum ye ro ba ma ko wa what ke gum ma megi wa what ke chak ma megi ro ba ko an brak be du tien be du da ke kien wa da ye ro ba ma ko ini wa what ke da ma megi wa what ka jo chukar go foi legi ne mete ke gwa ko wa ko je be du chumo wa temo kar be kwan ma mega chin ro ba ma ko mete ke mi na ngech ro ba ma ko be yo to trial bana atoka unity e an ana beri in ro ba ma ko che je ne wa chop foi lego ma in yesu kristo ra amen Kene mar pa ba. Kene ro pa chuny maleng. Bet ke wan duchu. Nyan ma pe tum. amen Yeah. Pimandong kelo ba ya kiri mayub matin pon matin kono about prime minister nene share YouTube channel me we subscribing nene follow by Facebook Twitter nene no kono WhatsApp group me kon nene no kar me share me joining where it gwin tam kilo ak matekin penka mo ken WhatsApp group piman o wani de jakamalo we mara wonundare ching adek manien. Bye bye. Thank you. Bye. Better go away, do you?
Ndamere baro bella jo Ndamere teo kala mo Ndamere baro bella jo Ndamere teo kala mo Ndamere baro bella jo Ndamere baro bella jo Kalamera teo Ndana kire kure chiriyo Kire kurini Ndana kire kure nireba Ni teo kala mo Ndamere